Wow. And then Mujami Americans Mami Komrana, second segment, won't some be a was America. So, Smemo about no pay. Yeah, Johnny. Bibia Bokwadia. Yanko Padum, Noyepa. Yanko Ponshirama. Aye. Missy, Yami won't Shirama. Ave. Bibi will no fool. Now, never become one cemetery. Hey, sir, no for. And I was said, I the pan, no for the pan. Sir, no for to me, my skin crosses. As is, I be a dream. Or na man, would see my or the you had to know junior way. Or na man, I see my or the dead shit. Because I'm a castle about the entity. I ain't near a corner. And I mean, come on, even show being grand or pay no. Matu is a unyamishira. Amen. Unyami ushira. Amen. So, Bibia Bokodia. Nyanko Padum Minister. Engineer sounds where. Nyamia Dum. Now so where. Already Adum me where pa. The Nyamia Sepa. And now pay. Wakai me pa. Me see ye an engineer pa. Why? Me dear me tea na papa your family sao. And then or now same Quahade Bechenam or horse. Was what deal. And I junior to me come to the studio. And then what to the Minister, Nyamia Ebu. No question. Nyamia, you show your titty picture be pa ni baby and na ya wo. Now we call her picture now here near. As I would dear Nyawa. Nyamia dear pa, Nyamia dear Nyamia no. Ya na bra join any entiaso. E de Nyamia sepa Minister. As one man pofo nyina chiao. Me di omoso pi. Na omo se memfa nchia sonko. That's right. That's right. Nyankopon nshira pa. Onyame enshira omonso pi. Abusia Osomfo Minister Kofi Abije ni kwasiere dunia betena se a full package. Enema pi ena wonkomodi mu. Anopai asama mbeka kire wo ne se onyame ohyira wate. Ebia na wani ni wo ho so. Ebia na wabamabu. Ebi kura mpa abambo kura de se wabambu a na woni daso kakra bia utimi sa revive wo ho. But you obi ho na bamabu kura san wie no won sa kura ni daso. Ti asem na me no kan ye o. Ye obi ho a wabamabu but wo woni daso. Abambu na aba but ani daso da so wo ho. Any what category be on a bemu abu awie no kra no wonsa ni da so bia biem and then wona beka kire so me nyankopon no ohyira nyame hyira wate onyame ye nipa yie wate onyame timi mma nipa so firi mfuturo mu no na gina mapon matena bia kaya fanwum bi ye mede oso ofre bedi akire bedi anim na wa hyena ni monyam ono nyame sayia no ye no. One no for be free sumina so. No de na be gina mapon ma gina bia. One man in sense from me nyankopon we ana me be ka kire wo se o hyira. Ma me nyame hyira o. Na no na me ni nua prophet Emmanuel Blessing din komo. No se Johnny. O kai se ni eda emra kete so. Nam se papa aye no kore. O se Johnny. O kai se enkan suo gugu ye se semre. Ki enam kokko ase etia hasuo. Nam se papa aye no kore. O se Johnny nyamishira. Hey. O nyame wo shira wate. Obenyi wa fratetem no to na yesi obotan so obekurawo be so obekurawo won nsayem wo de din ko na ye ensroma akoma tutu
Efiri said you di Joshua chino. Na you di Joseph chino. Say nyame no. And penny momun ka won share. Come on, men penny. Me say me nyankopon wo shira. Anope me say me won sem bi ka na ade anche o. Ha! Say nyame shira. My God, I remember way back na me mame. Machiriba enipa be 7 single room ani edem no endru studio dem ha. Sa dan no ankasa no ho enkonwa sisim. Wardrobe sensi ho. Ye nyakora de fridge besi ho. Na upie kakra bi a enkukuo nyina wo ho bi. Na de na ahomeche ne se edu anwumre na mo ba beda agese mo toatoa nkonwa so na moyi mattress bi firi se empa na sio se makofa firi baabi na mo ba beda enipa be 7 na nyame anyamodom ne yesa dum light ya ehyew bi e badam ho sa dan no mu no na me sister kuadu twuma da ho bi yes sa dan kro na mu na menua ya ni mako a ono so da ho bio sa dan kro na mu no na me yankasa menua fi asafo ada ho bi. There are a lot of people who know so what sa dan mu bi but na se me bu nkompa ko hemachi na me dwendwen de nyame ya me tumani a me hu me menua ba no e wo tachiman ono wo ne apartment mu amen me sister so what ono ani fie me menua fi asafo a say dan mi ensa kora wo baby ono te no onye obi kora no ne ntena dan no mu na me ka tro se nyame hira wo sesai anopen kame ya late na wodi ma de kronte ma me ye late enno me ho no ma na so me call do aduane bia na adwo no ntino me say ye bantima ko makokoto adi na so me kodi me koto aduane a me di ba ya me beduru fie no se ka ki no me de to hio se me de to hio me hu ba bia da ana me hwehwe ki ma hwehwe ki ya ma afere akabe akabe 15 minutes na about 7 yami abo amene say me te akire ha ya baby aka 15 minutes na about 7 na me hunu ka ki ana me busa me hu say we na wo hwe ka ki those days ni yakwafuom e wo si abotere na nsa na wo be nante free anto kroma ko si abotere eno e be 5 miles now te Pankrono estate ha say hwan overseas ha be adwuma wo 21st clinic La Fontaine ha no mo a wo se wo hwe ka ki. This is the God I'm talking about. Afa no mpese mi jaka no kora be adwuma na be ka say maybe sa o ka no ma mi hia wa me say onyame wo hira. Amen. There was a day na me and sister Penny kwa adwuma etina me tene ka mu na ono driving yako so yako na nsuo mu na ye ene je mu tatatata osi kofi anapa we nkienam si abotre kwa so na me kai. This is the God I'm talking about. Me say onyame wo hira wate. Yes. Mami onyame hira wo. No de mra ne nna na ye na ade. Hwe. Enye nanu ya. Ana Lady Bishop Joyce Ata. Na ye friend Osujani. Enye nanu ye. Ene onye sujani biem me se nyame hira. Enye nanu ya na wo maame krampo no ne ye friend no maame bi na wa free kontomire afiri nam afiri as wo maame edurubre bi okodwom kura na obi etretene nsa wo so ne yawo be na wutimi tuka na the provisions akoma wo maame me si nyame hira. Wonte de make na so ho Ghana sesa ye nche saa o enye nanu ya na mu a ye friend perfume rice na ye nima de kronti kura na ye friend broni mo
na no wobenya samu no bia de agye sa wade yes samu no de ye twama okura those times samu no ye de man ya ne hwam no ti kura na ne ye wo horo ho ne anoa maami a wotie mi na wo hwe me de me kan wunim pa samu no na mo hohoro ho mo hwie perfume na wo ho no beko Midofo. Enye nanu ya na wotro saye ba kope. Eye nanu ya na watade ba kope. Baruni ene utimi gina wardrobe ho na wonhu atade a wonse. Anopa me so me ba na maton tade 4. Entade 4 no. Me wo ba ko bi etise we ya. Eno ye black and white. Bi di kan say black and white no. Me see fuma na me hwe weda na am so da bi weda no ne sa black and white we na say ensiw tu. Mama nkonko se wine as a wine na me color no way. Look at this and I'm telling you me say onyame osira. Amen. One way over taking it so light where je wona mu se sie ya o feel say enye ye no ya complain. But this morning I came to tell you me be kan se bi kire onyame sira. Amen. Hwe wonim obia kura no. Me ye frame Kofi IBJ. Wo de ko Facebook me di wo Facebook ne friend Johnson Edu Jamfi ko otu asekan Rural Bank PLC ko honomo wo kwa wo so hwe guy bi no ye adwuma wa about 15 years ago ne friend Kofi Adu ne embo me history nkire wo na nye me ka se fa adwuma wo otu asekan ka sika na me de beba adwuma nti na me ni ka sika me de beba adwuma because sika na eba me nsam as at that time and e probation no Same faka every swami ediba makura minidi etina me fa ekire ho no mo no mo amote swami no ho yellow house efie na wo yellow house wo yellow house echi ho dem afofie o wasam na America no efie bi carpentry shop wom mango bi sisi efie ho Yewura ase ho na school bi o efa na Salafia baby a omfele gas no ne afa Bishop Sapon school ho no mo na ma wuram saa na no me ba me handkerchief mienu me wo dem de pepa me mpabo ho ana me wo dem de pepa manim na madamfo bi e friend Kofi Boaten omfie no otu ase kan achi ho me beduru ho a ho na betena fan ase na magima ho me na ma pepa me hu fifire that time no na niam more thing but ene onyame ahira ya ma say me frame ho say frame IBJ comedian no so bodin IBJ or just type SOMPA IBJ then it begins to talk about nipakrona IBJ ne yano but this person now who ne no it didn't come so easy you're super. But me na me said dem su te sa wo no anopa mi amasa be ka tira wo se oponsu a me su ye nyina nyame wo hira me enti onyame wo hira na nyame hira no me dofo yi man and be en free suru ma biem o nyame nam nipa so ene hira nipa on se sister bi na nyame soma na se o me hira wo but nipa bone semti no wo suba ya pam na manako Opani deda ye so nyame yesre nyina no wonam nipa so o ba dwen kankan ne ahomaso nti wonhira kora be locative no eko odia o ne nyame hira anopa me be ka me se nyame wo hira. I remember when I went to Victory Charismatic Chapel because I saw when I'm shit. I sorry, Dean said who see a fair fan. Hey, now where do you dressing Ben? I'm never because a whole federal. Hey, I bet you know because that time now me call her. Then your man farmer me. Now me kotna branch bin chain. And check and I saw branch and worry. It's that branch and worry ya. On bed das, you know. Sadana. Omo das na me san tene nchen ba bia metena no on sa sori obi a wo ba bia o shed apel ne hotena there's a certain area bia metena abrante no e ho no so betena
chia me nsem no minister nyame obeshira wo wate aha wa bai no onyame be shira wo onyame be pagya wo abranti ya kama semo anche ene nyame fa Dr. Blessed Foster so say kwasiada program ye ba be hyase eba se be she program ya se ana me designer friends so wo be she kwasiada program ase dia kwasiada bia mema watade akota TV do so Adus collections baby awo bia no pay onyame won hyira wo Adam say enye nanu ya na mete aso dan bi mu ana me ka say na ha de atade be na me be ba ha oh my god me se nyame wo hyira onyame je nipa yie o ebia na ogidi ne mu ha bra ayo ku bi na wo ku ba urade wo ma wo ninkugu me was story bi on me kan kire me ma me da etimi pese me kana fidie we so ba sa de no pa mangu no de onyame hyira because me wuya ko bia nhunu mi funu kura ko bia nhunu abrabo obra kwantuo ani mu amane enti anopai ebia na wabamu abu ebia na wani da so asa me nkomo amede bre wa ne se onyame wo hyira and I'm a testimony me a testimony of that grace na yemu bi kura de nki yesu 2004 and ebe ka kire me say me papa ko Jones wa free mu me yede me free don pass SHS aba ye krom sanfo aduan e wo kwan no so hwa na me se ka clinica white ani chele wate and ebe present kire me say ye nyankopon free wa bra bomani da so ni hobiem that day and me hu say ewiase mani da so nyina asa but onyame a wonim botaya owo manipa no me ma metimi hwe me say ya osikofi se mi nyankopon firi hɔ a wo ye mi nyankopon yen me onyame hyira me se nyame hyira nana ya mamentonyo osi obeyi wa fratechem Lord, when I yes your botai so obe crow one inside then kuana ye suro ama wakumen tutuo said you di Joseph Achina Sarah obedi wechi obeyi we fratechem Lord, when I yes your botai so Obekura e won inside Dinku wana ye is Roma wakumentutu Said you di Joseph Achina Sarah Ti wo mempini o mempini ma wonka wunsho bra washo se de swa wawie ye no ebeye kokoko ewo mu se wo bre nenso wo da fiase ne ha na ye me den o na na ya down ebesi den wo bia ya china to prison na ye boni din wa himfie so obeye den ha mimi da fiase na wo ko da fiase kura ye frɛ o convict even ye yi wa bakrampo no ye frɛ o ex convict enti wo busuafo krampo no omo fa onye hwe da bi o sometimes enipa bi wo tena so tro nwom na ye to nwom na anase ye tie nwom na we don't decode into the song also wo da fiase wo me da fiase nenso ye bebo medin ewa ahemfie Mimpini o mimpini ema by phone coming say because me mashase de swa
my God, ewo mu se me bre nanso me mo warada me da fiase aha na ekume no ebesida na wo da fiase na ya bow dinya wa hemfie because the name ne se nipa kwa fiase a empo se nye life imprisonment and ye dia manoa oba society no kura nyine ntum there was certain positions bi ewo oman ni mu a okoda fiase ba yentimi ema onni na obi koda fiase yetimi de ne hine wakoda fiase ye ebeden ye do de hine ba Joseph koda fiase enso de be di hine san yankopon na osira no wono na me ka ne ho asam kire no ma wie ye no ebeye kokroko sesei ewo mu se wo bere nenso mi mo hu arado mi de fiase nenso ye bebo mi di ewa ahemfie mi se die onyame akasa obeye no ayede nara obeye die onyame akasa obeye no ayede nara obeyo oni pentumi nsi ho kwan sefo tumi sia no kwan die onyame akasa obeye no ayede nara tie mi pini o me dia me pini ma won coming show ma chasse de ça ma wie ye no ebe ye kokoko yo mu se me bere nensu mi mo warado mi de fiase nenso ibebo mi din na ya junior ebe ye den na obi de fiase na ye be boni din e wa himfie masase ne so na wie ye no ebe ye kokroko se na wo bre sister e wo mu se wo bere I know nenso me mo hu arade o wo de fiase nenso ye be bo din e wa himfie come on di onyame akasa obeye no ede nara obeye onyame akasa obeye no ede nara obeyo woni pentumi si ho kwan sefo tumi si ano kwan onyame akasa obeye yo okuna na meku neso awrade amama ni kugo awrade amama ni kugo oh nyame hey okuna na meku neso yesu amama ni kugo wama orie tinafako ekosise mako adikuni ensohwe bi na menemu neso awrade amama ni kugo onyami wa mama ni kugo onyami okuna na mi neso awrade mama ni kugo mama owi adi na fakuo kosisa mako odo ben na ti seyi echa odo de mi hunu bido odo ben ye no do ben yo sorry bi nana minem enso radio mama ni kugo wa ma wo wi dina faku osisa mi mako sorry bi nana minem enso yesu mama ni kugo wati ma wo wi dina faku osisa mako isi wo do beneti sei echa udo we die ya mama do ye no do beni oh okuna na meku nana ya euradi ma ya ni kugo euradi wa ma ya ni kugo oh nyamie ofia bije okubi nana meku
gyina faako ekosi sɛ mako hwɛ yɔnsase wɔko bi nana meeko nɛso awurade ama mani nkuguo wenyame wa ma mani nkuguo. Come on, give me the blow Mr. Ha wɔko nana meeko. Yes sir, awurade ama yani nkuguo wenyame ama yani nkuguo. Oh nya sɔhwɛ bi nana minem Yesu ama mani nkuguo ate awurade wa ma mani nkuguo. Misi wo hia bi nana minem Yesu awurade ama mani nkuguo. Yena wa ma ari agina fakuo. Oh ekabi nana menewo Yesu awurade ama wani memu ase wama orienti na faku. There are some of you just listening to the song. I'm decoding the song. Okubi nana meku Yesu awurade ama mani nkuguo. Awurade ama mani nkuguo. So shebi nana menem what Yesu ama mani nkuguo. Awurade ama mani nkuguo. Odo beneti say Yesu do ya mawando onyami benie no nyami benie. Oh nyami akuna na meku Awurade ama mani nkuguo. Awurade ama mani nkuguo. Ay sujadie bi na obi nam Nesu Yesu datra no wodo ate onyame ama mani nkuguo. Onku ntɔkwada ho nana yaw ɔso ɔdɔ beneti sɛ yie awurade wodo ya nwanwando ɔdɔ benie no ɔdɔ benio. Oh nyame ɔko nana meku awurade ama mani nkuguo. Onyame wa yi mefiri wo. Eye ohia bi nana yenamu Nesu Yesu ama yani nkuguo. Ye fra mani ebuo. Meka tira mai eje udo die ya nwanwado onyami benie no onyami benie. Okuna na me obra yoku wama original Mesi onyame shira anopen koma me de bere wa onyame o shira wate de nana ya ona o de nse miamia ne ma no so no onyame aye bi nana ya mesi wo ko nana ye ko Yesu awurade ama mani nkuguo. Onyame wa ama mani nkuguo. Oh nya okuna na meku Yesu ama mani nkuguo. Wama orienti na faku ekosi se yaku aina do benedire ado die ya mamado onyami beni no onyami beni che minim dia wonem mo no pe amen ba me be ka se onyame o shira wat amen. The Lord blesses aropai ebia na wabama bu pa ho
be share unkran say onyame hira hwe unimade ya mami hu se onyame hira me se me nam ba bia ehoye sese na mete wa me nhunu ano de me nhunu because ya na mami refi me ho kakra ba sa me namwa na me kopie news wa me ba bia na yete first no na me hwe edan bia na yetim so na e de kwa ha Debbie say what we say obi bedroom won e ho adane ne ntade room edi say na say wo da so te sa single room no ma sa queen size bed na wo da so na wo baba onsam no obi timi da bed so no wa bie nsam se ya no wa desa tu kromo was sorry. Sa single room bina na no maame ne papa mo ne for na mo de that one friends a partition curtains asemu no wo ka bede de wardrobe si baby sa dan no na kan pesa wa sa da king size and queen size bed so woni ma rewo sema na ewo mu say ye tena mission house ye papa ti ase obi a woni dan etime how ba kwa na me won say me da na me ho kan obi a me ho kan wa na me ni ate and it got to the point say I was say hyehyemu na mada o pre o da o pre o but the radia ma ye ni nkungu Mama wo wi agina faako osise yaku wonu se wonnam osisi a okon a wokon a ne se ba bia waduru no obi pese otofom na wonya wosrew ba wurade wo ma wonni nkugu memesi nyame osira bara no pa before me wie nkomo we di no I have a message for you. Do you know that joy is a weapon? What do you say? Nije ya akonde. Unimo. Eti okun ana me kun a me se me kun no. Eye nije na me kun me kun. Hwe se duru time bi na mande no mu ye den a begin to laugh. Shasia sere. Ni afro yes we are say ni afro aha hwiagu in your time of sorrows, in your time of challenges, begin to laugh. Also okona na meko nesra dia mama ni kuko onyami wa mama ni kuko oh nya ga usohwe bremu no sere wate sorry bi na minemu eso urade amama ni kugo wate wama owie tina faku osisa yakum nyame shira obi a ohweme enti mi wie mi nkomo yi de mi ka tira wona sai wama ni mu no ma woni nye because enigye e ya akonde Mirofo, wakuna mini matamfo, abaifo, eni hwa ikono, mankofa tuamfa jan ho. Bra, mimi tiwe adam mini sika kora na mishe matade white bi, mi watade white bi ho. Na me sha wo humi a obehwe mempre no. Adam me ho akere me no. Na me hye sa atade no kora de badwuma. Obi shows akwa we die. Yes. Die na ma woni je. Dear pan and more Niger Wabrabum. Me say, in your times of sorrows, be joyful. Because joy is a weapon. Would you be boa? What should I do? Hey, who's how?
no am watamfo anyaw bo so mo tebe bi no mo sere de ne pese ba IBG so na aba no so sister eni pa bia sam to we bow ba wonum de mo to bo na boy sa ye hye kokom ne yesu kakra and esunu de su kakra usu kakra no awoso ho se me su biem oso ko na me ko na so urade amama ni kugo wama owi atina fa ko then you begin to laugh yeah ubesu obitimi suwa ko suwa na tamfo anim won se do mo ye o na timi hu edu time bia de o mo ye o na timi wo so na wo de ni je ne se de no mo feel se de o mo ye na anya yie ayeye nsuso no ye gina enti bia na wonim. I came to tell you this morning that joy is a weapon. So be joyful in your afflictions. Be joyful in your sorrows. Be joyful in your hard times. What swam wonim nyina ye tantantan. Ababa wa ho fefo te se won se was king nyina twintwam esunti. Ababa wa di monya me so obi asuma ne hips nyina hi. O hips ahi. What in your swama? Unufu nyina twintwam. Na said they would one just a walk around who review. Miss Baba will be a swimmer, ne nyina sa. Would you some? You wouldn't some. Miss Obi before and after Etrawa. Mrs. Sister, and you wound. Na wa suama otu nyina asa no atumi suama se won tade ekora nko na dai na o yes lemen course ben su bi nwate anopembe catch us. Joy is a weapon. Anije akode nyame usu bebrebe na usu no esunu ma nyame nhira wo enye usu nti na nyame hwe usu so amana hira wo na me kasa kire o guardian angel krampo no usu a ofiri nchen ko eti hyase fa nigye ehira nhia hyase fa nigye ehira enhira a riding cow be home. And a lady Bishop Joy Sata ewa ha. Na ene wa ha no anodin. Anopai mani age. Ai me ba cho muma dedi akonya. Anopai me be catch us onyame ohira wate. Oh, for those of you and me me TikTok no so mo fan cheme. I'm coming back. I think I had a challenge there. Mo find cheme pa. Shit. Ubesu. Ye dey u free su ye dey na su aye wo. Nana yaw. Eradi shira wate. Ai anop. Mommy mo akwa ba no pay. Yeah. Come here hona yi babe. Anop many ajipa. Good. Anop ya ishra. Me ma me ne me papa e wa ha na. Me pese me mistake e wo me ma me din na remember because and you may be assassin. She was a summer bravo. And a pen me can't be said, what a more Panama Kawai. Maybe Papa had me for him. Sir, Yama Memo and Nufu. SCA. Now, ye Ninisua, you will no for be so no to me CC in Ipedia.
Kevin almost said home. When you mean should be mount to me a young girl. And I know you call Lady Bishop Dresata. A wedding I say. I'm saying, hey, me mommy, she said your mama is 16 years. 16 years. Hey, when you miss home. I want children to answer will be a baby one mono. Because I did what I will get the so close. I want to do a home. Who pop it see and I will penny. If you know come on in your water. Because a Nigeria condie. Hey, every time bina upompire, mawaninye. Because empire na upone ya kodiano. After the prayer, joy is also a weapon in life. Eti obi owa upompire pa. Upompire ya no asako diawura wo. Eti di otia no otie. Hey, ujidie ena ekire. Say, a niche na wanya no. Eye, and it does work as you will gradimu. So, one boy and by a now the hour what? Who catch the Yamasa could I win in need to wait me aye. Minimum branch area in the past, sorry. Or one pay area no boss off for the air. Was you rather was said that I'm a dear better who know. Yamishra wate. Nanyame washira ukrada da na wunni muntia. Joy is a weapon. May the Lord blesses you. And I before Lady Bishop Dresata, remember Mama need that in battle, Mama Kwaba. Thank you. Mommy need no fear. Mommy will be able to here. Nice one. That's right. I was here over Facebook. SOMPA 93.1 a TV and a TV is why you're fat. Daddy Pacho Mouse Wakwaba. Thank you. Me Pacho, Lady Bishop Dresata, the enemy. Papa Pacho Wadaroma, who did they say? Me did the Reverend Asarabediako. Reverend Asarabediako. Yes, sir. Right. Pacho says, Wadaroma, who Chamfonia. Reverend Asarabediako, a wire. Reverend Asarabediako, a papa bia. Odi sofo kakra ewo Holy God Divine Ocean Chapel. Okay. Right. Papa nyamisha opa. Thank you. Ewo eni Jesus from kwa nyame na so amana baya brabo. E bia ebaya wo se Lady Bishop abusuafo kwa na anamoya watu no o ma benefit. Na yen so sompafo a ye ni Lady Bishop nam no wo ma ni gie abaye mu. Ndawase. Na nyame onhyira wo pa. Amen. Mama misamu apa ba bi. Ya ida. Bacho. And then person be mama rough kakra o ba dem fa. Mommy bibia e boko de. Eye boko. Mommy do say ani ji aba. Just me kasa ma me hu ni say. Me ya na me wonwum bia na me todwom asoro na me taato. No kwasem. Me da di nani ni nyina me to. Na edi ka me da mo asepa bebre me kan se kiu ni nyina. Akiu no. Me da obia se last week ya bye bibinti. No kwasem. Radi shira mu nyina de mbaye maaye. Yes. Radi shira mu nyina obi a otie me so radi shira mo. Ene mo som for ba Lady Bishop. Ene se un first na nim se me ni kunu na na bi a wo se me pa. Wo ka e kire ho. Radi adum. Ana no bi fra me. What say eni pa bi anso no. Say on ware na. Who go send invitation man grofa. E ho na hu no ma. Yeah. Me send e na mu yo. Share me ba no the invitation come obi o say. Nipa na say na sana tie. Me my radio come ba ma no. Masa, say na ya junior ne. Effect mu dem ne Calvin mo wa ha no. When did you want you fast to? Ya friend no be invitation be bro mo na mo go so gu yam. Wo mo wa ha. Wo hwe no ni ti wo ho a mo mehu me. Da no bi friend me o say. I say mama, wo wo
na o se oni kunu mi se debi o boa mi pese mfo adamfo eti ana mi ka se nyuma mi to pa ni se ensu bia eni rewo bi mo. That's right. Sana nyankupo ono na chuchaji wo afani ase. My God. Ono na yeni o afani ase. Ada sheni bien. Abrawa baba woni da sonyi na samu. Uwa di mona ojidi senye yena. Sana nyankupo Manirazo Onyanya fami Oya sheni bien Nya protiti asai Sana ni da soni mo anona Onyame fire Nya sai Sana ni da soni mo anona Onyame fire Asianona Onyame fire ni Onyame fire ni Enuna Onyame ni Yasa Sana ni dasoni mo Anona Onyame fire Asianona mama misu Enreya mama midia rewo Enso tisao Awadi asisa mabrabo Washeni dia Nyonya Wasisa mabrabo Wadi asheni dia Enreya nana Yesu Enreya nana yedia rewo Enso tisao Awadi asisa ya brabo Wadi asheni dia Osujani bia tisame Wasisa ya bravo Wadi asheni dia Sigedia yo Wasisa ya bravo Wadi asheni dia Enyonya Asisa bravo Wadi asheni dia Mommy Walker se fi Africa ya ewe mo and now to me okofe opportunity bi crowd baby ni ebusa na waware me ebusa age me was 30 something me was 50 something hey na ware and only serious so enyum na mommy to no metiase na onyame wayebi mommy ene nkomo mi di ye ne se onyame osira nyame meti o na eya na ye me de se wo yo bia nyankopon efa wo free baby what do fa niema mu an do wa beduru ahai na me de bia na me ka se enema bia ye mu bi ye fa mu no eye ya hwefo ne ye tiefo nti ye nsonmanti ana onyame de ye fa sa niema no Papa yo Hebron prayer ministry. Nancy and may free me. Or ye preaching me. Or say some your ha. And so the man be shaming grum say Papa o can say you. Papa say na way to me o can you was not one shame cry. And even be a mommy what famu no. Onyame de wo famu say we sra man nipa bi mu ene mu kwasade no. And nyame ma ya so etio. And nyame ma ni nkomo. De nyame ase msa omote menka ache de ye kanyana ni se shaw hoden nenya nwenta so na fe nya otwen abrabom no se wanya otwen ne ntoboase a ade bie ni wa wohwehwe be ye yama enti de ameka che nyame ma ni se edin na so toboase Woda yesa me bae na wo kan sem bebre yani yadase ni rumo na yani ya ma yani ya ma menom ebia bidru ye na me ma na yani me ma me neda na wo hwe baabi a ye hye ene baabi a me ma me ne mofra ida na se ne
menkwa me da na me ma no so nyina obia wo me dan a na che se awade wasesa enti se wonya otwen ne ntoboase ade ba ko no se ena ade a mahu okrisosum no mo anase nipa wo no se nipa ni otwen ena ma no petetetetem so pese ne ya no so ayeti se menka ne se wo anase ono so pese oduru ba bi a wodro no anhwe ya obewu ntam no kwasem na mo ma wase wonya abotre so wo nya abotre na ka so de bia obepro ho ene obi aye pa ede wo ni aninguase na eden ebrawo wo da he yeti we makotena ba bia na nsese nka ho na metena so what ase metena hwaso ma mi mu 12 good years wow na 12 good years no ma ni aduane ya rich da fufuo kura no mewa na ya banchi fufuo nkwa na se utimi de ahaban ni bitoso ma ayi first ayi ahaban we first sample jama jama haban na aye tuntum na odi agu asia na soro na banchi na ni ade se bankan ai etu wa na ya bare aze menka fufu na ye twan na nkwan no kura no bisa wo se nam sei na dem na so awade a wo ma ne nsa so no enne yedi body nkwa fufu my god ewa bra body em kwa se ne sa bra na benya bidia wo fufu a na ye betem no kwase na sa betem no kwa wo sa chemienu e de fa ato ho na sa de chi na wo fufu biem a wo de fa na ye de abeka mommy o se na miminim se ye wo fufu a fufu bia ye wo bia na wo se banche do so che body baby o se na face no he ebia bia na ye wo akurase no wutie me wo akurase me ma mi kurom jakobu na me mama no ekwa afuom kotwa body duro dia apaapai no mu wo fufu na atikasa body enkoa emi banche kakra bi ba eduru ba bi no wunya body no na ode awo fufu no na akwaya banche nkoa adenti awo hia ahokere aba wo so no kwasem so what ase yes ahokere ba wo so a eye din se de wakono wo pe no wo ye de wunya mommy asempa no wakan ahokere ba wo so a de wo pe se wo di no eye din se wunya na so ba ne sa hyew ho so my god ahokere ba wo so a utimi sha atare ba kusi wa hata na wo na de ahyebu akwa he awo ne munu asa eye nsuo na wo de ahye se hwadwe bi a unya se mi pie na me fa awie mu a ebewo wa wana na ya junior kai na sew ebewo ampa wo di pie a na wo nso ama eno na wo ya de du tambie mu bon mu papa be na so ya radi ya wo je bia bi o na obewu ni se oba se wachi na pia de boba unya bi na de ntomago na odi ahoma so akora misisi wo bonopo na de ntomago na so na chini na he ma abananim na de asa me bati sei na wa hye machi nam sa akwa so de makotodum na akora na ko toilet na asole banu so wo ho masimi banu wa chire because of say na pin mo no ana wa baby mo no na me de no ma obi a okoju sogu no ho amaye den me so betu no me ye nipa bi a me fali ade sura ade se ahwe anu aka ho asem te me de me ba ni si a chire na me tojum na ba usa na me ba no wo ye free etire ho ba so solomon na wo ye mfa no wa ne ana junso sa aka ho anu wo de ba na baba ha etie sa na me tojum na sa me nyae o me tojum mic ni kuta me na me de kofa akwara no ene ne toilet no na me de ahye machi ade entoma sa achichire atodwom no etese me ma me tinka se bibi sa ekoso na so ne nyame a o ma me nsa so me wo me baketwa ene wo 13 eko 14 my god hwe ebra awade fra me am starting ministry na me wo sa akwala no hwe pampers bu me so
pampers bu mi so ma he me bo no ma he obedru 5 years afei mi jai no wada ha no adwenso no ohun no se wada so a ebo pampers eti blebi dura nyankopon na sesa nipa hyebre nyankopon na yi nipa flat chem no wada na be si mapoma adwaso eti mi kanfo awurade amanyame ma wo mutie mi se emfa woni de wo namu emfa woni ahokyera wa fam emfa woni su awusu emfa woni adwuma asai emfa woni abrabo atete emfa woni de wo abrabo ma wusu wonyame a wasesa hyebre awurade be ma wasasa ama fe wuwe be fi de wo hu no biom awurade be ma wo fi de wo no wo de hese obia na me dahwe so ma mi mu dudom prapra na mi nya crazy kwanwu kane momfa enso na me ba ada na me ba kwa toilet kura na biem ewo twaso ma mi na suma ba na mi yi me bai to na me di bia sra na nim na so awurade a wo ma ne nsa so me ene sa nkwala ni nyina banyini ama awurade ayede asesa ye hyebre ama ne sayetumi nya atade ne ntoma fura ma ne buya so a ama ye yi bi chenkofo na still na foforo asaba ebe kan ya brabo ho menne ye ni ananka ye ya ho kyerefo hia adukuru ye nanka ye sere ena ye di enne sanyame ya dom ama mo somfo bale di bishop awurade asesa ye hyebre ye seya won so awurade ba ye den obesesa ho hyebre sadi etie bia ye ko susu din ko ma kire nipa ebese ya ma woni nipa ntam nkuta hodie no emontete ebese se kurom na wuta kwa enta nko kurom tenafie ebre bi bedu afa wa kasa kwa na wo ekurom no ba presa obeko odafo shawo so na woni na se eya wali sam ena be me bu kwasia na wo di watam to ho se wo wonyo obia awurade be hye ne ho manyama afa be bu so ama hwe nyame anya wadom a wankasa wo hu be makora onye den wo nware no etimi ka fo awurade ama se dia wo bia la ne maburo se bia wo na mu bia shawo den kwa mu diem ma woni na ho na wo nyame a wo sesa hyebre wo nyame a opaja nipa onyame a opaja nipa free futrom edi ni sima poma adwaso no awurade baba be paja o edi wa be sima poma adwaso sanne musomfo bale di bishop enne awurade asesa me hyebre ama ne mi ananka me sra mi ananka me free ade me free mo amo no pomo papa be konkofa wa ko free mo konkofa na story wa sa atwetwe wako free mo kofa na wo ko free anwa no po ne boa yesen na so ka prokwa wonya sika nkotobi mi ananka mesua ensupa mi ko ensupa na manya gole ene me medi mi ananka mi ko ensupa ekwati mota na no na me ka we chi ame nsonoma ede na wo hwehwe awurade wonya ma wo amane bia wo na mu bia me kan fo awurade ama se fa wo to Kristo so eni nyame ntentam na sa odi nyame kasa na odi nyame achi ya wonyame a wasesa hyebre awurade ba yiwa pie emfa oni abrabo bia wo na mu awusu so obi mpo na edi watam edi wo fi ato ho a enkasa ebia bi bedu obehu afare ebia bi bedu obehu asu obekase enya asumasi na akoi na ye wade na aya wosa so betie nyame a na be nyame aya kase na wasu agu Nyankopon no so a awade wo besesa wo hyebre wo besu agu awade so a emfa wo ne bancha pese awudi awade ba ma opomadi emfa wo ne bancha pese awudi a wonya hwe nka ho obi kwa timi nya ndakronko a na wonya bibia emfa nka ho na so awurade a ma ne nsaso no ebra bi bedu awurade ba ma bibi ba ma nkenam aka ho
me kan for awurade ama so wo te wo somfo baale di bishop a emfa won ne de awu emiti na me toju mi se enu ya nana Yesu enu ya nana ye di awowo na so ti sa o awurade asesa ya brabo wa sheni dia ni monya wo de hwe epe biduye na ye di awowo ni ye di awale ekom na so enne awurade mami di awale ekom biom amen me wale enne 21 days wow hwede awurade aye wa mama sa ya ba ya lady wasa same wasa mami wo nyame ani monyam me hu awale mu de wa mama hu emonyam ti me ka for awurade ama ebi a wo te menka eya wo so for baale the bishop wo pasa wo hwami a ba chi kwa wo feyi ase esresu feyi ase esresu feyi ase ebi a pasa wo ba me ho a me number ne ye 0246 15 9799 0246 15 9799 0540 196633 0540 196633 echina eye counseling ebranda eye mpaibo efiada ye mpaibo kase kwasiada eya sore ebi a wo hwehwe Kristo akiri kwan empaba manyindwi enka se watale akaba akopɛ wo de atwɛn no a wonyame a wasesa hyebre enewe mi ama me sha atale ba ko mi si hata enemi bi odropo a wo yi bi kyem na fefuro begum hwɛ ade enwanwa de hwɛ me ware yi me hu na me kunu ka kyerɛ me sɛ saa ka sa ye yem de ensalman se mi kunu anama mi ji asara m ka che magi se magi mi kwanu mi kru aduane magi magi asesa mama wo se say mi se mi kru say ya no m kan sa na educated are you for no ma boys guess no honey for no name baby me husband na me husband awade odo for be fro my god be fro na to bo ase na awade a o man nsaso no obahye ne ho ne nyam hwe afa na waka chem se bag ne betumi a eka ye den hyehyɛ anasa fa bi ye den wodi che na foforo ye den ebe bu so ni nyina ne so benya otwen ama Kristo awurade ba mana fono hwe enne se mi na mi hu atade a menhye because ye pamba ne se ye pamba ye pamba ne se ye pamba obia manka me hye de atete me shampa bo achele etu onyami ana na hemia my god eso ne wonyami osesa hyebre awurade asesa ye hyebre a wo so awurade ba den obasa hyebre me se frome me number no 0246 15 9799 0540 196633 awurade nhyirawo ena me ne me kunu yete ha no kwase eti bi a oba fia mi se bi a opamia ena de mi ni mi kura ba se mi yi na che wo de mi slawa afaminia famia dan fo fami so fo mame fami spiritual mother na mi so wado fami so nyeden emo ana men ka se ma wari tu bu afuni me pa so wa adomia e wadi nshira obi e wadi nshira me pebre na me ne daddy be one on one na ye di abrabo mu nkom daddy nyame nshira opa mpanifo bu be se etu hoi enya kiginafo a ene timi eto nyame dwuma ye edu bre bi no bi be fa o serious a hu kani a o kan ho enso ma nipa fa o serious cause nyame dwuma nafo na me de ada me ba wedding no na me se me din me ne me mahonim e din koma enti afere no me hu se enfoni bi twa o mani so na akwa me se papa kura me nimu no ene nyame konkro ka chem se he papa no nimu no ene enfoni bi twa me na so oh sir papa no me de phone man no na me try say call no receive I'm say oh my god and I was so happy papa nyame on shraw for your support nyame shraw pa na papa
yes, sorry, the Sima Beto. Kakra, me mammy, a kaye. And me could be man cabidi. Aye, my yamimaso and tionka, so Yo, it was. Amen. And a pair now, Casafa, Namia, Ushira. No passem. And the question pass when you go on a shower. In shed ye, you are being a beku, Akusia, no passem. And nothing necessary share a rade. I want to share. So money there, Radiswa, a rade, and so any bedaus. Amen. You say, when Yamin say, or showing when Yamua, over Shannon. Yes. And Tina and Ma, when Yankupon, a can't say, Abraham, a year, Madame. Na David ye, or Batamakoma. If you say, when Yamishra David. Emma David is so high, baby, I know share. Yes. So we're doing a preacher and a nam espresso. Now when you're making a beefy, I'm from a beefy. The more ben was named Poncasia or Casamo Bia Eti. And Nunti David Kaida Bia. Now the Asida Ammonium Copon. No question. It was in the more dear Nina. In showing Copon. Our Dickasia. Why, yeah, mammy. And indeed, the mechanic said, Unyankopon dear, Ushra Ampa. Question. And indeed, Usha said, the Namitia. Ukraina Mira Wumfisia, Edunsia. My God. Now, me can't say me train, Unamem repa. Now, Unameso, Ashen in Munyam. The Jamaica and say, so the idea still any so. Now, Gidi, yes, to see a Dibia, and oversee a Janu with dream on. Mayama. Amen. So we sound qua dear media may. No question. No, we sound so your choice. Near Bema or Niaji. Oh, then I'll get a fine Nigia Hono. Say, you ask who beside your pa, Bema or Niagia. Unya, when the Jimmy Brosso. No question. You be say, Raddy, type of woman, yeah, That's what should that man make the criteria? Now I don't know him. A fire, no. Nice. Like I say, Makuma so what the Makuma Tommy. That's right. Was it Yamatel Raddy? The entrance as in no cray. No question. Name fire acquisition in some no be money, yen. Yakuma pe. Amen. Inti medima kumash me rade no o ma me so de makuma. Amen. Amen. Daddy nyamishra. Mishra wonse. Me ne wo komodie. Mate. Adam me bedru I for na se no. Se asofo bi mo ye onam fofo nyina so ye me papa no mo. Okay. Obi se sofo owo ahene. Hope Covenant Ministry. Chronom. Why me ba? Wow. Last week me free me ye buy na money me call masoro me pon ya me call na soro kra. Oh sure who say IBJ what be heavy and me. Oh why me ba Holy Go. Wow. Wow, he's a very good man of God. Oye ni papa nyame onshram na onshram me so. Amen. Mommy nyame onshram. Amen. Na me hyenkom bia to abrabo se. Die unhunu bia na this is just the beginning. Amen. Afei pa na onyame be lift you pa. Amen. Die efri won se bia no Philippa be fi bonyom bi. O se die ba won se ma fi no. Eso se die wa hwere nyina. Eno ne nkom sha mommy me sha to abrabo so. Na enipa be pu aba be hwe lady bishop Jesus. Na wona wo mo be seye no sankrofo na de wo ma no eseye be kasa afedi onyame wale awadi nsira opa amen nyame nsira o amen nyame nsira o medam kwan Amen. abusia ene ye nyina ye ko Nazareth asafumu lady bishop Joy Satan asafumu ene ebeye gidi right nana ya junior mommy I'm sorry to say me to me come be bonyum yo but me to you me na enyo na me de pa abaja for mo trans se matem that's right I wish atade e she mommy no I'm not thing okuna na me ko eso radio ma very good
Odo beneti se ye. Odo de anwado. Onyami benye no nyami benye. Oh nyami. Yonsa se. Besi wako na na me ko. Wako na na. Enso radia mama ni kugo. Che. Wama owie tina na ya junior. Ekusi se ye yakodi. Okuna na me kugofi Nesra uradia mama ni kugo Uradia mama ni kugo Oh sa ti no kumino Okuna na me ku Nesra uradia mama ni kugo Wama orieti na faku Oh wakume Nese odo ben na ti se ye Abajafo enkoma mi di ye ne se onyame ohyira mama musima baako before I be konden kogodi ankasa so kasa kire wonua bi ana bama busa nyame hyira nyame hyira o yawo nyame hyira koku kavi wuni nyawo na oto adwaye no eno nyame hyira amen okay 70 nyame hyira o ofonse kokobe abrantie yaw junior we meni na bo sheba bre yaw those time na ne nam manso kwan mu no there was a day via armed robbers nyame nkwa ho de galanse ni nti nyame hyira sis me mo akwa ba biem yo ja onye ne ene nkwa ni nyame di se nyame hyira sima ba baako kasa tere obi na ene nkwa e wo prono so no nyankoma ketwa Minister medase nyankopon onhia o ena no pay na ene mete ho na mebɔ me nsɛm na mani agye a na mebu nkompo kokohwe yachi baby a yefiri ene baby a nyame bia ba bedu a ya na abro adwen ene entiase so Minister omunimme ewo Central Market omunimme ewo Kumasi dwom no chese omuhumi a chese ya na abro omadwen ne omontiase so Minister entuma na yedi boye mu baby na meti ne yedi ntuma 2 years ene ne boye kola ene ne yedi boye mu na yedi agina mo ho Samates ko samna boy sa what is samna boy a Samates ehona na meton miss we aduane mu na yede ntuma na matete mo ankasa pen da sen akese no ene na yetete ye want to okru ma me bi to okru ye friend akwasi ma me yo oton abenkwan mo ene friend hwiri gu mi so yo ati da san ba ko mu no ye for da bre me e won kla yo da bre nyina yo Minister je ndi nyame nam nipa nyame aye nipa no Minister ne de ntuma na ebo na me free ho kra me ba Kumase e de na manto mi to dua me ntale ne na ye tu ena Minister mitimi ja wo do pani na me yiwe na me de go ena me sha atade me ho kire me ne pa wo ho chesa me big Minister enti me kasa kire nyame ma se to bo ase na nyame breso a obeye ne fefefe Minister asenga room na me da o ena me sori anopa wo ni mitimi etwitwi me sesei na me de agu sink mu me se etini me se me kwa adwaye no makodwale no me private wo ba bia ehwo na me wi na se etwitwi me se Minister de nyame ye no ya na adura adwene nti ase so ntimi sremu ene me so mitimi drive Minister me wo bi da adwene antimansa ba duara ba de ntimi ye no Minister enti nipa to bo ase
to boase na nyame breso a obeye ne fefefe me da se me say nyame ohyira nyame hyira ene afia tirim de wa ha o peche ana me was school me friend me open optimistic ana me o picture bi na sa picture no me promise my refo no matifo ne ba betu tv so wonti me nyame saa eni bi yen wa na tiri ho pa no se na IBJ hwe na me ntwen ma wonto ma me de me kan se me kire me kan se me wo JHS na ye group work na me sopa me obi na me obolo tui wo se me ba nkofo se obolo tui saka tui so de ma na ye hinu no tu wo so mo ba obolo na ya ba no tui no bo se no obi age so tui obolo no obi age so tui na ye group work bi wo school ho no na ye se wa wo beti no na ya fe wa no ba ako ovi afe die me yo obolo nti obi ampeme ade na market impo me nya wo bia ma na afi ma no just wo chire ma data na wo ho otai me ho nya fe brade nya me what ya say wo bolo tui enti no afi obi ampe so no me bet kasa asa me nya ni pass bia bi hu mere bi de je o me hu me mo bo no mo ne me kasa enso mi na me ni o hwe na me ho aye fe yi o Jesus power for hwe me a che say ene ya wo ho ye fe nya soro na wote aya akona ko hwe sa wo picture optimistic no Facebook ho no na de obeti ase aferi mu ame no mu ko school prince no mu nyina me kai se me ko yes sa me ba say eh obolotu na ho ye fe se na me se wonnim na wo be me ade amaye wo wo kai enfia no no wanfe na se nyame hira wate entini de wo komu abrabom no nya abotre se ye ne se wo ko situation bi mu a de bia me ka se bibi ha obebre ba su esu nso ka healing ho yeah entini se ye ne se wo ko bibi mu a no wasu ama ho abaawo enye sa de a abrabo yi edin but nya enweta so a ebe yeje entini de okoso abrabo mu bia no minia nya abotre be yi why nyamishra afia timuda na otene nka no Apostle Doctor Nanaya Junior, the wisdom president Nankasa Ewaha. Every ladies crash. Just so say I'm right here. Wait, no. Messages ya be come phone so. Odi na ge be bo. Odi na. Fire ko dia. Uni ane dia. Hey. Nanaya Junior dia wan hwe abebe do. Abije. Nanaya wa kwa ba. Be jo so abije. Obi say wo sana na ya we de on so wonua baketo bi wo ho a kan wo ye dai sababa wo bi wo ko be pam na firi ho chama wari what was by force what do ma wari ni pa no so wadan fo pa no sa mchuchu muchupa me say nam se ni anya ya kawo ya bibi aboko de da romboko aibi ya on tinya mishra aibi na mishra pa Nyamisha pa. See, Meka me say God's timing is not a punishment. Yeah. It's a preparation. Aibi, Yesha say anomatia sia. Odin tetia. Yeah. But anomeua and tetia ni dino nam. Same as forest idua any dear matches. Yeah. But one stick of matches beat me up burning the whole forest. My God. So it means situation can change. No situation is permanent. It's no see me in the hole. Me the make say time bia let's make sure it's bring good health. IBG say apomodin papa. Good things happens to you. And see am I am for pressure be boy life no anyhow. Am I am ko fire read me to your home. Last time, they say, "Any time I be a win, share be around." Yeah. Now you be a boy. We are. Now with me enjoy the also will enjoy. Ntabi, yanko punshira. Pa. Wo Nanaya Junior, nyame ashira. Nyame ashira. Who say my classmate be new pa? Sa. A friend lazy. Yeah, last time we share no catch him say, "I be yeah." Lazy, but I'm for bar. I say, Nanaya Minion no. That's what check. This Minion no.
say nana ya opa nene okasa debi ono de on pekasa o nam say yes di nyamitimi ye no o say nana ya no a small boy nam say they say they are big man o timi nyina na abi ya mishra ade po be din kumo bi ya mishra enkomo bi ho be din kumo bi right kwaku benchi ye nso so wa ha kwaku abrante wo se edwaye no pai nyame hira nipa kwaku mu akwa ba yeja papa bibia boko de obo ade adaro ma bibia boko enami gina fidikasi su aka ma wiase nyina te se mementan kan je da sani se me peda sani asem ba wo kwaku benchi ye me po asem me da se papa no kwasem pa na me ka che da se ai me po asem pa da se papa pa kura sa so obi antimi tetim David nyame hira wa ze amen enye nipa bia ne no nante a ya bra bokọ yanim nye nipa bia na ono nante a sebe omutimi kura wo ye obi mo na omo nante a sebe upieto no kura ayemre no omo na tete no na kogu animu ase mini usan ye mahu nipa a wo ye nyame onhira wate amen boss kwagu nyame hira nyame hira pa boss I say why you nervous I say why emotional boss no cry enko asoma me kana age won sama na age me nsem because nyame hira say kwaku ade na se wani atitei say ye hwe baby a ye free ye free abusuam na se ne se camera da so na wiase nyina ehwe ye ya onua nka echi my god nyame hira nyame mre ene mre pa enye wo mre ene eye mre pa yen kra de ye wo ni enye otwen nyame na nyame hira no ekwan ye be fa so aba no onipa okra wo nte ase no kwasem ye mu bi ye ntutu fom andane asase ani ane enye skandidi o ye mu bi se ya mfa box ansan ye ko ho anko bom shushanya ni ndidi oti ho se akachi enkachi erade ewo mremu obia se ni ohun ne se akachi na emre na ka kete se nyame atimi ama yenso ya besebi nyame atimi ama yenso so enedom akesefo etitiriw etimi hwe ye dia na wo de ne eye kete oh wa na prado bia be si animo ye hwe ho azme hwe Kelvin oh boss enki yesay ene hwan me say ye abusuafo yi ye to twene ene nam ye so eben ama bia nyanya protocol wo baabi ye no ma na yesi ye nsebi no ye say o TV so no be me nua no mo me say da bia me ka kire ma me mo say ye na mo afie no ene mo kra ye fans ye nje mo na mo je no kwasem eya no kra because ewiase no ye hu ye se emfaso wo ye so no ye na dachi bi no omo bu ye fo no na afi omo kutu ye nim entimi ni enka achi ginyame di na ye ebompaye na nyame ebeyi wa free baabi a wo ne de wa ko nhirem papa me da ase right kwaku benchie e na wotene kana abusua aduru ho ye bedin komo na ene nkomo a ye bedi no last 2 weeks a man be kasai on be kan de o mumpe e wo mema ho ene a man won komodi na sanso na last 2 weeks e mema no so kan de o mumpe e wo man ho na de enkomo a ye bedi no se mutimi kan de mumpe na ne moma ye hunu de mumpe ene nkomo no ye di nkomo di kon na nsam wa waso ba bete no me pacho akwala bi wo radio no hu amontam no firi and am pay be dwa watensem na nadjense and then some go fia ha no me dofo and then me man ba be kire se enima we ne pefri ma ho ba yenya e man so so mo woni ma bi o mo pe wo me ma no o munya sister be romantic what is it Sunya said is mooning in bed. Learn how to moon in bed.
bema no wo ye bibi sebia buru sebia nyado bema fawo wono wo da eye wo de untimi nyeje ho ana wada ho team woda ho team se du fochie ade ndi munnimu se mumoni a emaye mora emaye kwaku donsuo no emu ye den munnimu ho bema katachie oba se ya kuro no ho kakra nsana wa ba no ho wai oba se wuro manse no ene niema we bi mu na ye bedi ho komo ema no paniema bi na ya mo mfanye wo mo die mape eno mbeka ho asem die mema nso pe ngomo fia mi twa me ho abazizia Ebusuya ha SOMPA 93.1 FM. Jumadie ni guso aye Hour of Hope. Segment we no ano ohye. Yedi ma na mema nkomo. Yedi abrabo mu nkomo. Ye ka bibia. Bedofo ye wadi bi e ma pem. Hwe ye woni ma miensa bi e ma pe. So ye be ma me fa mo. E ma pa kokoro. Number 1. A map romance number 2. Na sa okrokro ba na romance no a third na ye de bay eno wa fa hye ho bema fa hye ho nyame na meka akere ho ana wa ye ho se wo eno sika obi ye ne nsa sei we studio hey bra ya you romantic kakra unya sika ma wo yiri binni se unya sika o girlfriend no man binni emema bi ho munya sika na ne do atiko dem manya sika no wosenka ne doba no ne romantic semba no unya sika na ne do atiko minim se ya na ko bi fufuro so de a eno na ma no so tena se din a no ma hwe din no ma study na nyame ya adom na ho kire wo a ye wade e ma pe ene ma mienu ofia ha mema mienu ofia ha ombedi nkomo hwe e ma so mo pa kokro mema so mo so pa kokro pa ade na efese wo ho na wo baby a surprise wo wani na so se be ma pa wo bobra na usika sem kofom na obabasi atimi atam kakra mi woni o fa support wadwuma mojadro bia ne ho chance a ba na ma bia ne omu wo system no ne ma me aka chance obasi ka wo be mani to support be ma Kabodi conference Cletus baby obia osofo Cletus nyamishira o osofo Cletus nyamishira o wate osofo Cletus nyami anu o china wotena se ara se Kabodi conference ni duru so a ka kire ma no se wo ba sika be madia ono se man mu jaduru na mo de musika de mi ni na yesika de mu bedi ye woni me bi e mema pe ni me bi koso a etete mema last week omo se ni me omo mpe ene mo meka de mo pe enkire e ma no wo fia ha mama ko me sister very ho ye woni me bi a e ma pe mun kan kire ye wai ene ye be sua de mo pe mo ma ye nhunu ya fum mo fan cheye mo ka kire ya ye be correct ye ho wai e ma so mo mpe 1 minute mine 2 minutes mine wo mo mpe saa wo ye bema adidi esikire duane didi esikire duane ukosina ni mu a sima baako petre jo wo jem e ma mpe ma no mo so mo mpe 2 minutes mine wo ya ponchi bi wona ni so wo ye 2 minutes mine ko ye ho tulo
Would you wouldn't even tropia your crown cocoa kikimba? Kikimba or Ghana from Ghana Kakumba. Arabica Kokumba. A man is under 1 minute. Hey, yow. Yes, you might be no, Hey, sister. A man is no mujalicium. Aji, a pastor, cheery boy. Chibamio. A gunusia, tassa. Atasa. Yatrase. Everything. A mamma so mumpe a poisrotio. Into a bass or an apple you wa, cocope tomato soup. And tosi, palmumino. Sabia Brusabia Yadu, be a wacosio cumanum, fimum, fafifem. Fafem. Smedu, and san what jade. Infections be obiana, a betina pie. Nama honche, because a mamma pep the etchie. What grow who can crab in what quashing fear honomoa. And sure be a banner, a punu in a dodo. A mamma po. Sister, a branch me a jan and a vivio. A punu unify son. Oh, you never be unfa. Yamusi. A pema my. Hey, coffee, I be Jamaican son, but the American I am not correct. Sister, it's your good. Bemampe. But we near drew bian me trewa drew. En tosi, a friend tomatoes, pamum you know. Simedu and son were jarano. Be a japadienum, biemu, bisect it into 2 equal parts. Biemu. Fafe faho. 180 degrees. 180. And we are 3 sister. When you are 180. 180. Share. I'm going to see video. Me more worry you. And penetration a little to our diano. Me money woo. Me a beman and me casano. Sister, a sure be good near by him fear wa. And channel. And the me janeno. A man pay by whom to mean cancer. Me catch it all. Now a romance or bar. A gono. Wura himfie hwa na ensua yiri afi nana na ensua fani nana hu ne chaw nana ko ban ho a onte hwe o fa mfimfin a ohunu hwe asi nyina tutu medofo kokope tomatoes entosi na fa twitwa himfie nim semadu ansa na wadwade wo beba bedamase. Yes. When you IBJ philosophies, Free remedy. Media chow. Free. Kwabrane, we 2 minutes mine. Massa, I'm bizarre. Ha. That's your brother, Senado. And I'll pay at the end, investment to us. I'll be uncle. A man see. Yeah, Momo can on one frame match. No more so. Ya no baby your mohina and your bonnet. Kwabrane wo de. E kan wa na wo frame match. Or bad ye frame match. I also was say. I say. E dwaman. Na so bad frame match no ye dwaman dia. Be man so frame match ya wo so ye dwaman. Mirofo ye kan okura se match na ho. Ye ma wade ne relationship enye so flexible. Enu kunum vibe. Enu time bi na mo ye niema na niema bia. Ma oba no free range kakra. Na ye ma ni me bia ye aya cake dodo. Ani me bia ye nkura sesam dodo. Wo benya so oba afre match. So what do tie dwom na o baby afro. Baby na die. Eh. Wakono ayira kora beba. Ba wonye romantic tetinsem bi ne wo tirimu ntino oba frame match wo so wasai na wo de wo frame match no wo be ma won sai ye woni ma ma pew abega for mami come sister Veronica fashion so na
we part 1. Part 1. Ti anu ayede edidi oba atem no. Sa no na ye danen de krokro ba enye yi ana. Se bema katachie woni oba eda. Untimi nkan wu na sum kura se oh baby you are so sweet. Unye bi da. Awutim no so na pan adey. Kuno. Adey. Na pikas kura na ode bo for ma sa se be kasa. Me ka secret bi a kire mo. Ye obi mo ho. Na so de me be kansa mo. Ye obi mo ho a wo se wo yire. Sis Brem. Me person me kasa. Kevin way. Good. And some person make can on. Mudo do na waka e de ache na minister ade ba ko a anka be ma ya na ema ye ni eje ho ne se ma wari me ko obi e 5 minutes. Okay. Good. Ma wari me ko awari mu kakra ade a efe na ede ni se ukun beba na wanu aduane asi ne ho na obisa se baby mpacho meduane ewe na wachire ne se mpacho waduane ni na wadi ede amaw wadi aduane no ede amaw wa ni kura na akakra obedi kura no wadi ede amaw ema ye ni je ho paawo die to so biem ade a eye ema fe ene se ye pa kokro minister we fra bontia ba vero etisay enkra no ho ye we fra bontia ba na obebisa wo yire se wo yire eho tisay minister na we bisa efie de ekoso efie minister ema yempe wani je ho ye ni je ho papa de esai to so biem wo bema oba wo fie bontia ba na oba enso de asi wo fie anase de asi wo onu nso na dwumam oba oni obedi hu komo na mo sha ideas na waka ade a ebema onu nso so na dwuma bekoso anase ebema etumpo na mo bedi komo wo fie minister ema ye pepa o ye pe akrokro ankasa ade a ema ye pene se oba ya brabo mu a je wode ba ahyase no e wo se woni ye den woni ye wie be ma bi ba wa brabo mu ade oni ye hyase no mpese oni ye be wie nanso woni me hyase yi enai woni me da ye na wokrokro me na wo ma me hu se yi sa be ma we se obeboa me be ma we se woni me da me ti feelings mi ankasa me hu saade we see efiri me ho ayeden apie onim ba bia me feelings yeden ehye edumre bia awaye nim no pese de oni me sha ase no oni me bewie ade a minister ema yempe anasa ye pe eni se bema no wo kan sem bi se ya bema ya na ema ye mo muska eye fe pa o eye fe so ukuru wo sika anasa ukuru wo japade wo ba eye wo fe na me bisa se owi a o de beba unchen de no de twempana minister ema de fe ye fe o de fe kwa ne se bema ma eye ma fe ne se wakwa abonten wo de yogurt kra what to yogurt now they bow say honey and I say sweetie and I say oh they you good that's a bread na hema me pacho me fa bonten ba no me to yogurt e the bro minister e ma ye wo he kura ba bia feelings wo bia ye be yi e de amawo ye fe minister ade eye e ma fe no be me bi wo ya na ohun ya na eha me ade a esai eto subiem
adia ema ye pe ene say be ma frɛ phone so na wa pick hello sweetie anase honey me kuka da frɛ me maame mpacho etisɛn na ono so agye so eye minister na huhum e hye ho bibi e wo hu nyina na ese eyi epie hweme ho wasen ase na minister abefrɛ be ma bi hello yes e dia ba asem minister na wa frɛ be ma yes etisɛn e dia na busu mo na kaka sempacho o mani bi o mema ben me de jai ni na we frɛ me ayeden enka ye frɛ wi hello eni sa de yenye ni sei yemfa akra ne nko hospital na say yenye ni sei me besisi a minister de na enye fese fe kra sei minister e ma ye pa akokro ankasa yeni modo di ankasa na munimodo di ankasa na ye do ne ebeti akwa ejan ye mema no so minister mama usika me hu se wo be me se be wo chiro na mabobo sika no makobu me maame makobu me bla makobu bi na me dia bro se be je na minister me wia me nyonko ba ore ne so wo hye ne miniskirt ni de be yo opia bonti na uto ade de beche yen a yensu ye ni je e ma odono eba odono chese e ma yankasa yetimu ye de minister e ma unjintwamo se be ma ayi odo adi kire wade bia wonama wo kire kwa ye wo se wo to wow wo kire kwa ye sese bi wanya baabi paasi edi uti ato e ye single room mu kwa wanya baabi di uti ato enti ye mema no me jama me sister ye mema no ye so ema ye pa kokro papa minister ade ba akwa ye san pene se oba sisie no ho na wo gira hwehwe no aka kire ne se na ai ma wo ho aye fe my god minister ye pe papa wo de sa baby nyanso a waka kire hello honey we no de enka wo ye ni sei ma ya enka beje minister ye pe papa ye ni je ho papa so ba aje nanim face na bia amfata na hello hani mpacho we no ka pepa so kakra maame a we ni de eze na no atade we ya wo hye ye de minister ema ye pa akrokro good ti mi se ma se ema ye pa akrokro nti ya omunkro ye na ye tirim enye ye de me ba se nyamisha enkomo we no ensem wo mpa na ene ye bo intro Sister Very say a man mo pedopa. No man of person say someone titi woman hunu mo romantic pa. Afia me mo akwaba. Me jo so IBJ. Bibia boko de. Ya me adom bibia boko. Last 2 weeks mu di nkomo. Ma ye memmen hunu say. Ani me bi o wa mo mpe. Ye kwatena ase ne ye tu ye hofo. Ya ba mo ho ahobrase mu ye bebusa mo etie pa na mo pe. Mo kan kire ne nyama wo. Okay. Minister Mesan ada wasibiem. Anokwasem ne say e ma pa akrokro a my sister Vero kan. Ade a be ma beye ama oba ani aso e kakra mi nsu nhunu de beba be hye mema mu. Afi o madane bibi foforo. Ene say oba be yamfom so wa abonten bia oba be ye niema bia ensem fata wa abonten. Be ma twon yire kwa hye dem wate. Na kan sumo asem kire no like mani hunu say o de oye no wa anyim yie sua kasa de nyim nipa domran wo de se yenim wa nie be ma nya sa wa abonten o odo asem no ye kan sa no nya beta sa o what you say what bana me ku ntoko a twemi wura dem ma me de wo ye ne nye enti nya abotre krokro me obde ma akoma ntoyem ne ka sem papa kire me na metie aden afen so no dogi no we de ehu hia me yi pa manage dogi ho dogi e ma pe dogi IBJ e ma pe dogi e de pa se de
Edepa. Doggy edenti ye na samo bo doggy na eto no. Ye ntwa ho ahoden so ya montom bo why. Ye mo doggy mroto ho tawo te say aze maye oboni bi na aze wo pesa wo pai meto bi za. Ye nya na sa. Pacho wanti ana. Matipa. Aha, doggy no. Aha. Ye momfa ya ho di nyina mroto no ho. Ye ne se ye yam kontoko ye mebo dam se bi. Ye nya nkakra nkakra. Mebo ho ma won safa ifu ni nyina enrob eto no ho. Na afa nsu na IBJ. Be ma bi wo ho no mo a. Wo be kwa akwo abonten won ne yere netie. Mesre obe ma wo hweme. Se wo de wo afa ne brafie ansa na waguai. Be ma bi wo ho no ma bo so akwo abonten na yase. Eni ebe yi akwala ne kire. E ba sa wa se ade. Wo de wonim se wo be wo nchen a. Ada na de sie be ma de se wo de wo pro hwe am se bi. Enti wo pro na wo de kosua taduam. Nese wa pro taduam na se de kosua ba abonten a. Na de na wo de ni sie. Bo wo se ye na se na ye menya. E na afa so no be ma bi clingy. Oh, yet in relationship na ya de na efe se me no she dem na ka. Oh, me tare oni ade na afa die. Bo hu se afa na ya me de konche te ho e ya te ho kakra. Why? Te ho. Asa wo de ho twime kakra. Ade bi clingy. Mama nya me de me pe. What ade on me ana. Abrante. Ade on me ana. Na me de me ho bata na wo ye ho tu no sem kirem sa ade. Munsua sene esi ni oba kasa ai kura me mu ai so me mu what I say enye da bia na thank you Kevin na yes production thank you thank you for so man be clingy ni ntimi so mu bi be ma fe so no obeda said the na minister kan mun kan sem dem wi asom no me kan na me ho ye me de esan se me tiri mu ye me de me di de afia tiri mu de me pa cho betimi afulu mu o TikTok why ane amun kan sem de ngu ya so what ya say oh mami mu de oh sister oh just say nsama e de de me ma munim nsama e de de munim what ya say enti mun kan sem de nchire ye na ye hu nye de na say no mo ye empaso agro na mo ye no ana mfifire shine no be hu se ni mfifire so agu anum nyina ene say be ma menye sa what ya hey I was behind oh and remember no more paso in the course of sex in the course of love making no omon kan sem de nguma so on kan sem de ngu ya so ye ho kra timi ba oguso o kana obo hu se be ni ho afo se chiraw e mo de o ade bi mo de o ti amunsua na amunsua na sade ni yi se kwabrane ne oba bi eda onkasa kofi wankasa no an se on de fifire na eso an no opentam kwa so de na ho kwa wo oba so me ka chiraw mpene me ne nkoda motomu ate o ye oba o ye special enya ba bia na se bia se o ma ho kwa me ye faw me ye faw da motomu e me ye faw ba bia hwe ho nhyɛ nkura bia chese esa na me ya fa free like ma munye duru ade a afen so ben masua se ne yesi geste oba de aba mira na asem asi wa adwuma mu na wa se sa e de ne si ye bra kat obi nim yo nese oba o partner e so o timi dane no konkonsa partner what you say es o timi ne bon konkonsa bi wo no ma ti efe obi mu se be ma no na ade eya na moya mo se familiarities enye sa o ade ne se be ma oba de bibi ba nkomo bi wo no ma ye won nkomo aye die ne nkomo aye nie ese bibia won limit nti ya no manya boundaries se oba na ka asem na hwene sa se nkomo we de mi ni o mesre opa atwa so obetwa so ohun be ma hunu se ne esi ma oba niema bi wo no ma o we de enye nti twa so odo kwan so nya ateaten o meteaten mo nipam na ka bi ya kire wo tuya hey radio fiat there we are say me we dey anyom fine efe what I say enti sem we num nyina ka romantic na ho bi mema munsua se ne yesi ye romantic why ane na se aboy me no mienu na yetimi atena che na ma ka se me ye go digger
because me no tenese me hu say why adwene mu ha me take advantage of you because be ma dey say why adwene mu epi why adwene mu so be pia na ejina saa ne ma ye kenyina wi nyina so IBJ me dem anu besia right abusia afia timre na akasa no na nkomo ba ko a waka ye me den say o se kachi o se se mo sai o mo so a ya mo kan sam de mu ma so ai mo kan sam de ho Yahweh Yahweh Mimi ya kofi Emela kasao Mimi ya kofi Ya bibi aboko de bibi aboko Emala di ngomo me man so mo woni ma bia mo pe efri man ho oh yo ne mai pepa bowram ni enko ne mai pe kofi me da wase amencha me best fan bi Lina or him sisi a what YouTube sisi a or him wow Ivy Yow remember you crave for romance and you crave for yes you crave for romance too who come demo IBJ and yet it's not always about sex IB then if I say a man improve in life yeah na be catch and say I like the man you are becoming. Wow. IBJ, you think same we are. Thank you. It give you morale. Emma, o crowd born some more. IB. Oga coach ma ukuna coach ma. Wa ko have a long day. Then I first be text na catch and say, and I say, "Ube friend no, how was your day?" Yeah. Now just still everything that went on. IB. Emma a create strong bond. That's right. IBJ omo kase ena yen council mu de ena yenye sei de bia oba pese okosra be ma na approach no on start with a kiss na so on touch ni bi no you sa there fe pare say o ti baby jona oba na kasa sorry aba won chen na chese ena for mo ya na say asa won oba hye dem no say dum light no and I said to Pununu and when I'm shake see someone about what say yow lock the door or close the door do and I went to Pununu as it light in the many of the lights Neno so na hwa o off light na die ni na wani we odi ebehunu hwe IBJ enti also we approaching nipa no now in romantic way okay se no anya time bia na wose mo expect say be man no be approaching mo na o ma be ni man bi IB na ye pay gifts small things bi IB he say o hwe e ma remember most of a gift you want it ye hwe e ma omo say omo timi gift your partners yeah IB they gain much they gain more because keto na o de ba no opa ye mpia ho ma ntum enokre yes keto na o de ba no onya kese akra free be ma no but they don't know enti say obaby be yes and man we na say twi attention ne kwa e ho na me man trafa akon omani hu ade we eno but little things bi o little things little chat bi komo bi mun di agro o be ye dog ya why you say what be dog ya why you say why you say ken kwa we de ken kwa why you say na won twa to ma won be we nkota other because he is spanking at dead what as a giraffe what I say you media no so you won e bebrebe no question fa wo bono to yeah why you say na I be bad on twa to ma on to for what I say come me slow na kwasi aga ne bon na ho come me slow that way yi free so Kevin man you say what I say me slow me kwa share Kevin Bobby why say ponko jina ho na why say what do you mean by dog what I say I be and a sweet person so yeah mema yasono a very sensitive a very sensitive most hear sweet words yes what the tang na cry yes what they about and cry cry now
yenya hu sin say ba hono kra na abi ese na emanyina my god she adam go for sign check no abi ji enti no nema we nyina yehia ba so ma fa ne say omo ye ma enti no omo na wo say time bia omo nya best treatment na ade there be o there be anya ka chira sem ne ye kan wa o ye ka feelings akono asem ne ye kan wa abi ji anya ka chiri panyin so feelings panyin so afada feelings panyin so feelings yes panyin so feelings enti no mo romance ye mo Jeze. Asem no krama. Na ya jiro bi so tabletop. Okay. Oh, tabletop na be ni e be ma abi obi o ha. Na say your sexual life and your spicy. What I say? Abi obi o ha, onim say position ni. Na ni nyi ho. Ba so betimi aka say let's try this no. No order ho. Team Keja. O expect be man say on na no. On na enye ni say. Abi. Mudin komo mo ye itimi kwa respect na sum. I'm wait. A hono class seven manager plan to say. Hey, Jesus. Hey, BJ. Yeah. Yes. I'm wet, baby. I'm wet, baby. I'm wet. It's not a question. Yeah. Okay. If you're class, sorry. You're class, sorry. Nice one. It's very important. But yeah, no question to say. Sanyema way. It's not what here. Yes. It's not relationship. She one shia obebi you sikadi. You sikadi. On found cuz enye se wo nipa boni ni o. Timinye hwe romance. Onyempe romance. Oba na ba kiki. Ya go wom. Mu den. Ye pia se. Hey, efia na nto was kakra. So, I mean, it's not spicy your sexual way. And come away part 1. Part 2 baba. Next week you bet one come away so. And someone come away. Koku bench enter. Be also we. Mary. Worry. You bet was waiting because maybe I would do go also with tear break kakra. I to why. But on a more serious note, yeah. We are from the little things which matters. Ghana, Africa. Yeah, we say oh nudity. You need your home. Yeah, we say in your mind some yempe, but you need your home, papa. On say omucha movie. I say Jackie appear home. Da ho kakra bi obi e kopare. Se ne ho da ho a. So ya here ho say yempe in your mind some. You will never be your was now. I was a sex education. Ye chere. You bet me din come from home to make a crass the ye ditch the wing. So we a badging bank, come we a ye di one. Koku bench ye, memoir quaba. Yeah, papa. Memma no more, dear na mo pe free man. Papa, I dear mamma pay wo maho. Eh, kete. By mano, omutrimu dentino, omunhunu, inti debiano, omo boy sobo. Sa. Ya nioma miensa. Ena bema bia pe free oba. One, respect and attention. Memma no mo pay attention. Ye pay attention. Ye oba o se obuye. Kwan ya obefa so ne akasa. The way o no hu ye call cry kwan ya obefa so a return. Hey. So hu anytime bia no opese wo hu ba bia wo. Enti no like give him attention. Yeah. Never buo eka ho. 2 bema bia pe support. Oba na brabo mo obe support no. Good. Oba bua na ma na ni so ade hunu abem. Enti na bema bia ekoware a o se me ekoware me boafo. Enso ne ma na aba no. Omuti ho se oba sika bema ndi. Enso so bema sika de oba bedi. Enti monso munya sika ni bi. Na mo de support ye. Mi wuraje na fa pe bibiye. Oh, babe je never pay bibiye. Yenso so ye de no ehu hia yenso ye hia. Na de twato ameka eye advice.
bema bia pese oba wone ne te no otimi chene tenase tunefo o kwaku Matias mbi ade a wo ye ne de se ye no kre no aye san emmoa wo o kwaku sese baby a wanam wo tutu kɔ no eni kwan se oni sankrofo we nante oba wo tufo oba wo ma advice be ma wone ne te no o mani hu se yes wo se me control be ma no yeah me ma no yenso ye pe kwaku mintwa no there was a day bi na ekom de me entina me ne wife for phone so na ye di nkomo na ohun se baby a me gina no ho ye twoba sa ohun baby korona na me wo no chu me twado no musam so obedi wa hanam san me di wa o si wonni wo ho sa na tie say ye first bi ne dia ka obedi wo ho ba se se die wonni aduane no ho we knew oba in a polite manner na me hwe enkomo ya ni me di no na o se me yesutie sa o si wonni wo ho to fa kofi na kodi ohun boss into oba otufo abra wo ne te no be ma bia hia sa oba we bi wona brabo na se momo ka romance emema nso pe romance pa emema pe romance ye pe papa soso because on say ukwa adwumam na wo manager na wo yira ojeje ne so na wo sa wo the same adwumanim panyini bi wo mu a ono no onwale ya eya wo de omo ba adwuma no pa ya her reactions no ya krokro wo fia o kwa adwuma wo de akoma fita my god adwene fita ena eko but ene be ma bi ni oba tifie osore no okwa adwuma kora na adwuma yefuo ni hunu no omo ampa ba bia amfa pressure wo de ba no ya bu no fie omunye romantic sani ebe ya yenso ye de anigye bepie ade ma no muka so mo ye yade papa ye pia bonti ayen kan na ye ka na so mo de ma no tum ho na anajo no ba wono asiesie no ho wada ono anu anwumre na akra no wudwale wogina wo nchen obo nkomo mawie mabetena mpa so mudi nkomo ubehu anu ono afro hwene fe akono se oba bi beba be da wo nchen ni wapu ne to ahwe o twen se wo mum be so ni mu no amuni na madam me ne wo da ho no wo di utito me so a me enka ye me fe ye me de mumu sole amu de bia mu na mu ye romantic Ghana law dodo na akoma menti no mu de kire se abrabo ni miema nyina enkoma mu majiafa emma yiti wonum bronya maji Christmas maji New Year maji Valentine maji Mother's Day Easter maji Mother's Day kakran so a memma Mother's Day kurampo no ebisa ne girlfriend obisa ne boyfriend a we shiri Mother's Day kakra no no so de koma ne maame no woti wo se na ye kamada oba wo ye be maame na emom no maame nkyere bibi se wo maame ne de ye twa wa furuma efiri na furuma so say a man say Mother's Day no more boys na man we shi wo mo num wo nufu biem omo mfa nko ye num bi no ombetoyi omo mfa na omo mfa nko omomfa no omomfa kwa because boss a man is si mema wo man mu a da bia romance nso mo twe ho man so age ho title afa enso mema na ya ade yi nyina wo be hia oba bi na ne da ho wo de kra unti bie wo da ho ti banchi da ho ebo enye de sei ade wa utumi usade ya kanipa yi nso so o ma hu se wo ye adwuma bi minister ade ne se Ade sisifo. Bema menum no 40 sanka wo ba num no 40 he nyina wo ko na wo ba ya sa de na no fo na ne ha ba ko ni adu se nya se bia wo twa mi no nyina wo tiri di sim what no why no for no de se ne na manu a wonim ne de se Debbie, na wo say
kwaku no no fo ana a be kire say yes mo anu ade on say almost no se mo no mo feeling no minister o do se me wa ya no ade kwanta ya na minister ne ade bi wo ho no ma mema ne bi ya eni nti na ya na ya twetwe ye ho no instance oba no romance no obeye ne kakra no ya wo de ade na fa no de ne katre ma afa ade na no na wa ye ne ra we omu ni ye wo de si bebo mo si aso mo si awo ye obi wo ho no ma boss when you want to pass ya wo se no fo no wo de katre ma ne na ma no efa no ekoba ewura no eno na wo wanya ntoboase a wo ye eno kra ne de o ngagari se mugina wa ni bi o de hwe ase wo na ni ye wo ne de ye wo ne de ye o se ade na o ye no ye mo de pansu kra mo ka minister oh wo to wo ne nine wo wachi wo chini enso wanya ayo da won ka ade bia ye de bia wo ka ade bia ye de ade wo ne mo ye emma ye okay what to minister mo bi kan patrol makwakunye memo kasa get 2 minutes back emma ye sisifo ye kanso a oye o mo mpese ye beka emma nkasa bebi even in the course of love making still almost sisiwo because sex no ekuo sex yeah we are pan say ade a wo ye baby a wo suso yi no we Philippa sa I the climax enso kura wonye bi wo hu se wo ne nan minister ochini mu enso onya na nka mora na ade ne ba ade de ya je ho nya de boss enye de ade de ya je ho omo kan ni omo pe anokwasam ne se oba woda no so no wonya a na pa kire se bia nka bi wo ho bibi wo ho enye oboa isi da se wo man bad breath ana se bia wo motuo mu na ehwo na ye sese bibi tinga bi ba o na nti sa wo ba bia ne ho no mu a wo na ho ye ne da o me so mu ana aka de na me bu asia wa se wo ni bu sia what I say you bu asia wa se o na se wo hu se ya pesia ma wo hu se da de na ko de ma yetimi bu ase asia wo se suru so yetimi bu edi sia wo e ma wo hu se ade na ebe not ade wo ye na sa basa obi hono oberiwo minister oberiwo wan oberiwo wan okay fine SOMPA cho mama 1 minute pe mama 1 minute mislo me pa cho he asokwa mampo GNTDA nyame boa 24th eye ene na awotwe ye graduation ewo ho mesremo GNTDA fo nyina ewo Ghana yesra mo se asko mampo ye graduation momla na momla meboaye na enyambo a Sunday de size mu akese e na ye de be mamo no da mase afia mama nya birthday mra okay be ba ho okay hey me chiampo e de se awie me ba ko fi me se me fa na enna ma hia enkomo no na enkomo we me de part 2 e be sa bramo next week hwe eniema we no wan hwe a on fa ne serious but very 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 serious mamanya me birthday sina me mresi ya happy birthday to you Peniel or Brimpon Wiafe abranti me ofa aseno no aha me ankasa me nua ba Loretta eba eno no Peniel ene ewa woda onyame wonhira na wonfa free adumu enko adumu na wonye okese pa mesre nyankopon enhira kese pa ede emma o birthday gift na beba wate nyame onye okese pa happy birthday to you Hajia of okay nana yaw salvation ene eye wa woda onyame wonhira na wonfa free adumu enko adumu pa yamwa woda sronko nyame wonhira na wonye kase pa birthday to you Millicent
UDS Tamale campus we free one kasa odofo Bra Prince anopai Bra Prince na wudi wa wode no oso me nka nkyerɛ wo sɛ odo papa na omo woda pa soronko so the Bra Prince esi ka kyerɛ sɛ odo we am sɛ niema bi no a mema pɛ no Millicent wode ye no nyame nhyira pa happy birthday to you. Okay. I'm saying asan. Right. Happy birthday to you. Hajia of Fijase Oyoko. We free Bini. Wangaza odofo Bini. Ena wama awodapa stronkono. Fa bakono eto salvation dia no eto so mame. For salvation dia no eto so emame. Happy birthday to you. Nana your salvation. Tetimai. We every systematic press and na woma awodapa stronko. Osi nyame won hira na won fa free adomo enko adomo. Ene wona edi on birthday nyina no nyame won hira mo na onya kase. Efia yes sorry tell na ye enko. Okay, minister. Meda wase eyi medenchi akese eko ama New Village Pub Frankie. Okay. Oh yeah, grand opening 21st to 24th. That's right. And 19 on Yankopon ya adoma mesere etiefo ne ahwefo se munyina mo meka ye ho na. Frankie I invite you crew yina. Ane. Enti nyame ya adoma ye ba be bode mu wo hono. Aye. Yes. New Village Pub. Nana ya junior munyina baby. Anya sam ketwa. Ye ko bode mu ankasa munya mema menhima ha ban ye musie. Ye no ma no mhihya no ne sanfo. Ye nyina ye etuatua. Mo ba ho. Omo nyina be baby. And say you can ho ada Jara Rastafari afenso medenchi akese ekoma me ankasa madam for Bella ane wawo ne bedin dia henkan wo hwe me den and na afenso enra sister esi wo ware ye me ma congratulations wo eye wa ware mu no medase but Chia Chanel man why Strands by Shin enra cry them say 93 days me ko Strands by Shin or Bremine me pacho oni Ibiza rooftop no na ye ni hwe obi anko no nko ye ni ti hwe e na waye me kama ye o me dia wetena TV so nti me sere mo nyina mo nko why right Naya yeah sorry final words not done so we are with I'm in biggest fan me mama that's right or hwe me YouTube den asada ke se nkoma no pa eja akrukra ma besi sabre ono kwa na abetia no miguso oboma Lina Candice ono so see YouTube no hwe me gidigidi o so nkoma ne de o se nkoma ne de o ono mbeto nkoma ne so za ono mbeto nkoma ne so muntu aso nkoma ne de Lina Richawati ana model group eguso e fa orders jerseys ne slippers no o ne ji hu bia o ko TikToker model groups on sabe kan that's right Abi medawasa that's right abusia kwasiara duru na ye dinko me pon na ye meya go this last segment no many chho o me ni baje kwa ko benche ye tase na kakra be kan na do bi apesa o chia mo no na ye sorry tell na yanko your boss medase that's right na dey kan dey make kan say e man mema momien do ye ho na abrabo enyemre emaye na enchia medikan achia ye me maame akoso animu adwaye wura parazon ne ba ene nyame nso aye bi ene ka kire maame se nyame nhira no nchia ba ko twato we de me nchia obi abiem good ne chia enra me brother bia Steven o no nso nyame boa no ma onya ne ho kani na bibia akoso na me ma no congratulations o buadi aba se Steven that's right boss maybe yeah nana ya update nana ya mpese nana ya hamid do Abi ese manya nana o ya tu bedi manya nana misu ya tu bedi o me refika manka kwa na se me chia no o chia o chia no but o hwe me kura menana nana ya junior ese obey the obi junior na my senior na say aha ti me chia no me ba panyi da no to me na me sha ne pa na sha right abusia aha na edi dwumadie no ebesi dwumadie ne awofo kwasiara no pa bia no so kosi no krompai mu na osomfo minister IBJ ni mabedwafo ede ebrewo obi a chia na dofo
Mame so menchia me dofo akuya jemfua nyame che me frɛ no odofo pa mantem akuya ba bia obi ano nyame o hia ona wonyo kase pa nyame nyo kase pa why bye bye